Петр Хисафович Староватов атынан элгейтегі орто оскола сүз сылыгар били кең артыр үктеннің ден буманнык кинеге өйдөбіннік турбута. Онтон сүз бион сыллақ өрөгөйді юбилейгер учуталарга мақтанан кинлер аяр үлелергер сүгүрүйен буманнык тулаха ахылынна. Быйыл юбилейді асылынан улуу учуталарга сүгүрүйен элге оскотанаттыгар учутал тулахата олықтанна. Улус жалтата бүүстер үптерин уюнна, элге жалтата боору материалы булан берен оскола үлэхеттере туттан оңорон тахардылар. Хунтар нехлегер, житбен булосадыгар, хунтарда политехнический лицей, фронтовик учителларга, стенда, өйдөмүнүк турбута, оннотон бу келестек нехлеген осколта, дүйсү бебес сыллах юбилейдерігер, мехүлдақ үчөскер арыктара. Бүгін Элгей орта сколата сүз бион сыллах юбилейгерынан бу учуталар скердер арылына. Бастакы өйдөбүннүк бүүстер Дмитрий Дмитриевич Сипсеп, Петр Хисафович Староватов аттарын метриеттерин үйетителлер. Кинлер үйерегри эгетигер аатта, хуоллах, били кең артыгын бастакы арайбут жоннортон биддестере болалар. Дмитрий Дмитриевич Сипсеп туһунан эттекка Укине тыгынча 900 сыллаққа Парижтағы андойдутағы выставкаға бара хаджыбытын үгіскеhi билер. Ол гынан баран кеннеке учонайдар чинчийлеринен кен аңардас бу Георгий Петрович Терешкин клубаға арылжы, тылбасчы эре болбаққа. Хақалар тустарынан андойдуға ан бастакынан кепсәбіткеhi болар, ити холтата олус улахан. Мантанине бутулаға улахан учуталар бүүстерел бияға кинлер туғынан сыртаты кеңеға. Лука Григорьевич Никифоровка, онна элгей осколатыгар өркемнерге интернатка директоринен үлеләбит. Биһиге учтал бутыгар Игорь Михайлович Николаевка бюстер туруктары. Бары вернәчләр бит осколаутын кимтәри битен бары беләләр, историятын, иншо айтык монда кәфсәтләр хайдак айбуттарын, тох ханна баран кәлбиттерин, туган үләбиттерин. Элге оскотыгар үйәреммет үлеләбит эре бары. Бутулаға келен урукку керекеме оскола астык түгеннер ханыктара, ахтыктара учуталлар тустарынан элбәге билехтере боллага. Тускуана Горохова Кабелянова, Султар Лугун, Элгейн Хелеге.